Ćao dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal. Ja se danas nalazim u svojoj kuhinji. Želim da vam predstavim najbrži i najbolji kolač na svijetu, Rocky Road. Pa ukoliko vas zanima, ostanite uz moj kanal. Sve što vam je potrebno za ovaj kolač jeste badem, ovaj mali marshmallow, indijski orah, kikiriki, čokolada za kuhanje i dumble. Ukoliko ne živite u Švedskoj i nemate ove dumble, onda možete uzeti neku sličnu čokoladu. Ja sam ovdje pripremila vodu i staklenu zdjelcu, zato što ću da istopim prvo čokoladu. Ovo je mliječna čokolada i potrebno vam je 400 grama. Izrezat ćemo 1 decilitar badema, 1 decilitar indijskog oraha. Gledajte da su slani. Ukoliko su slani, bit će puno bolje i ukusniji kolač. I 1 decilitar kikirikija, također slani kikiriki. To što se tiče mog Rocky Road kolača, zaista se vidjelo, ne treba vam uopšte nešto puno da bi ga napravili. Što bi moja Ines rekla, brzo se napravi, a još brže se pojede, pa tako da uživajte u njemu. Ćao!